Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick le bell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngendaba ethinta uMaMzobe kanye ke futhi nezikhwama. Sibonile babukeli uGabisile ethola izikhwama ensabona ke futhi uMabuse efika kwaGumede ezofuna ke izikhwama lezuma wakhe akayikhuluma ngazo. So indaba yezikhwama njengoba ke kuyindaba esematheni kuyindaba ke siyazwayo kodwa ke noma izeke iqiniso lingakaphumi lokho ke ngokwamathiza baveza ukuthi koMaMzobe uzogcina ke hambile kumuntu ke obonayo. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uMaMzobe izikhwama kuzobe seyilahla emfuleni. Ngifuna ke sihlale kule ndaba yokulahlwa kwezikhwama. Into ke edidayo lambukeli ukuthi ke njengoba uMaMzobe ezolahla izikhwama emfuleni ngabe kuzoqeda lokho umkhokha or kuzoba wes nalapha kumathiza kukho lapho kuvela khona ukuthi ke umuntu lobonayo uzotshela kuMaMzobe ukuthi akahambe eyolahla izikhwama emfuleni. Into evelayo nje ukuthi ke lo muntu obonayo uzotshela uMaMzobe ukuthi ke akabuyisele izikhwama emumva ngoba uzofa. So indaba yakhe uMaMzobe le yokulahla izikhwama emfuleni iyathusa and futhi kuyamangaza ngoba ke phela uma kumele buyisele izikhwama kubaba wakhe obvious kumele kube nezinto ezenziwayo. Ngeke vele ulahla izikhwama lapha yedwa engatshelanga umuntu kungenziwanga lutho. So into engayisho ke mbukeli ukuthi ke kumele silindele ukuthi ke kahle kahle lo mkhokha kusakude ukuthi ke uphele and futhi ke sithemba ukuthi nje akekho uzoyithola ke lezi zikhwama njengoba ke uyilahla lapha emfuleni. Injalo ke nje mbukeli kubonakala ke sengathi ke lo mkhokha kusakude ukuthi ke uphele. Yizo kade ngikuphathele zona lezi ngicela ke nje ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.